I pozdrav svima ljudi, dobrodošli novi klip. Ljudi, kao što vidite, danas ćemo tu da radimo Q&A, pitanja i odgovori. Sada prvo pitanje je Dalibor Stanković. On pita da li ćeš snimati neke mob igrice, WoW ili Smite. Pa vjerovatno ću snimati. Vjerovatno neću, ne znam. Stvarno. Sljedeće pitanje je, imat ćete njegov kanal u deskripciji. Sljedeće pitanje je Lazar Simonović. Kad si počeo baviti se YouTubeom i zašto? Počeo sam se baviti YouTubeom 2015. godine. Bila je to nova godina 2015. blizu nove godine. Bavim se YouTubeom zato što mi je zanimljivo, mislim zanimljivo mi se baviti YouTubeom. Nema veze ako umrem u ovom gemu. Idemo na sljedeće pitanje. I pozdrav za njega. Ili imat ćete njegov link u deskripciji. Ko ti je bio inspiracija za YouTube? Pa za inspiracije za YouTube sam bili balkanski YouTuber Muđa, pa Bloodmaster i Marko Kofs. Da li ćeš snimati neke igrice na telefonu, Clash Royale, Clash of Clans? Pa da, snimat ću. I pozdrav za tebe. Imat ćete njegov link u deskripciji kanala. Luka Valjak pita koji mobitel imaš. Imam telefon Sony Xperia M4 Aqua. Onda i pozdrav za njega. Migs TV pita ko ti je dao inspiraciju za snimanje balkanski ili strani YouTuber. Balkanski YouTuber. Evo ga još jedno pitanje od mog druga Bojana Matić, pozdrav za njega. Znači, pitao je gdje živim. Ja živim u Bosni i Hercegovini. Idemo dalje. Zadnje pitanje za danas je od mog druga Alex X Laone. Znači, on pita ko ti je idol. Pa moj idol je PewDiePie, mislim nema što da se priča. I pozdrav za njega, imat ćete i njegov kanal u deskripciji klipa, svi obavezno sub. I ništa ljudi, to bilo to što se tiče ovoga Q&A. Vidimo se na nekom sljedećem. Ako vam se dopao klip, ostavite like, share, subscribe. Pa mi smo vidimo u sljedećem epizodu. Ćao!